September ni som pakua sang ni som ni panga ania Lairam Isu Christa Baptist ko thanin adin Lairam Christian Medical Center din Sampha voi som ni le palina polin voin khan a thona in entir na hun LCMC longtlaya nei ani in entir na tan ma in khom toy ho sei Reverend C ngur engmoya chaplain kai hruaya Reverend Dr. L.H. Lelpek Lua, General Secretary, LEKBK Assembly Le, Dr. B. Zonun Sanga, Medical Superintendent Thu Ansoya, Pathian Hena Lom Thu Soya, Trong Trai Rual Nahun Man Zui Ani. LCMC Din Sampha Puala Athona, in Entirna Hian, Dr. Paruk Ron Thein Antrua, Fiat Theichina, in Entir Tura in Ziak Luthi, Mi Zariat. Chuangan voina in entir te hi athonin an mamo tur damdoi pek an ni a damdoi sem tura ruam han hi cheng nuai som pasari chuang man ni in voina in entir khol hanga en ngai te chu aman pa ngai tangin azat vea ti hiam ani bok Dr. B Zonun Sang chuan LCMC din Sampha Puala Mipui rong bol nan athona in entir na an bua sei chuan lut a lo viawa an thriat thu le an rong bol na lut saktu te chunga lom thu soin pathian tan puina in damna thatak chang turin damlo te lu sakna ahlan Lairam Christian Medical Center hi September ni som pakua sang ni le pakhat khan khati laya Mizoram Governor UAR Koli an ahonga kumtinin an din Sampha athona in entirna hun hi bua sei then ni in nakum khi silver jubilee kum ani lon wangin huam zau zokin athona mipui rong bol nan ruam manna siam antum hey voin September ni som pakua sang hi som hi panga hi LCMC din cham akum som hi palena ani a chumi ani awang chuan medical board in free clinic nei ni se atia kumna po kan lo nei to thina amai ro chu kumina hi chuan dam lo ten athon lewa in entira mo dam doi te po ni sela andon theina torin ma kan la a voina lo in entir te tan hian dam doi athona kan sem tu rahi noi som pasari man huvel ania amai ro chu dam lo zong zong hi a dei don lo kan thelawa tuna hian min zia ka hi mi zasari chuang an ni to a dareng za thenge kan enang kan thelawa darli chu kan tia amai ro chu kan thime nge kan ringa vo inni ngai lua dam lo loin an tir te zong zong chunga lom chu kan soya ei chumi pialama longklai journalist association ten kan clinic free clinic ngai poi mo a min lo tho min lo ngai phut sak thi kan lo me mani chumi pialama chuan hemi khol CT scan te laboratory te engkim test man rong hi 50% discount in kan kalpui boka vo in ni be katan chuti rualin casualty a namlo boy pui sem po athon wakin kan kalpui ani pathian mal somna kan don zong chut letin vo in ni pathian ina chuang taka min han tia tai hi kan lom em ani in chunga lam thu sei bok ani lom